Kublai pi baro ska thup khubor jungi ke dan Bosco Media Network. Kimat ki bakong san mentaka singi kilong. Priang hun mensim u Dr. Mukul armut gid khot Hasan Trinamul. Tentu ba Jason MLA Umsning ban ken mau ya ka skul ba Island Star. Lakan mau burom ni ki kulit bachelor hakalengkari. Pan pending sentil kinong yalam ka hitu yu mot pa iem bukle. Tementang na phaj ki khubor ki bakham dia. Dr. Mukul Sangma nong yalam ka All India Trinamool Congress AITC ula priang dekhot ya Usenal and Sangma ubala longteng u MLA bat MDC bat ya Ubishal Areng haka arphoi tarik Urisau Hatura. Hakadi ka jingalang priang dekhot ikini ki arngut ladan u Lazarus Sangma MLA na Chokpot ka Selma di Shira President Sengkentei AITC bat kiwe ki rangba jong kani ka seng. Baro arngut kini ki dekhot bathamai kila yaro eka seng AITC bat kila raikut bantrei borba naga bentaka ni ka seng haka election arhajar arpulai. TMC ni paiga. I'm new to TMC awanga TMC ni ko haida kana manjana ba tonga. But I'm not new to Dr. Mukul. He is a best chief minister, best leader. Anga dalo TMC na join ka. Anga anseng ni Dr. Sangma ko nagkaze he is a visionary leader. Aro mena principle responsibility ko dai to mamang salogo share ka is a leader. Kaslam Ajing Start St. John Secondary School Jentru Ribhoi District kala penlong yaka Recreation Week tayo lekamen ban Kublai kit bok yaki kena kelas 10 ki ban yakun yaki examen matrik house number 1 kabala sedang nado ka khat pratarik bat penkut haka arphawai tarik Urisau arhajar arpoar. Haka singi penkut yaka tayo lekamen uba Jason S. Maulong MLA Umsning ulalong ukongsan haka jingdon rengkat uba Moses Singkli rang bashnong ka kong S. Warjri headmistress kinong hikai ki kimi ki kpa bat ki kena skul. Haka jingkran haka dikasngi uba Jason S. Maulong ula pharya kartu kane ki sembo perkhat shiki kena skul da kaba kentu bagi de ban bu ya ka jing start hakmat bat kimdei satya ban klet ya ka shlem ba kilayo ya ka jing nang jingtip. Dei tang ka jing start bakin la ban yeng halaki jong ki kejat klam da ap khmi lenti ban rung shaki kam sorkar. Ula penslur bat aiman semru yaki nong hikai bat ki kimi ki kpa ki bala kershan borba ban sei yaki khun jong ki ban kenjo shaka thong jing start. Hakani kasngi uba Jason ula no senyang arlak tengka na kabenta ki jingdan kam jongani ka skul. Lapan phu ban pheng hakasngi kut da ki jing shat ba jing roi ba bunjan. Lasa mi ki momentu shaki khana kelas 10 bat shaki kenhun ka bala job ya ka basketball bala penlong hakani ka tayo le kemen. Tanpa kelas 12 na yung kami na tanpa BA mana layak kami na untuk ke master degree mensuai. Kat nanya ke for ke pair. Kajing muncul na kalomba. Kajing nang kajing start ni di berbu Ahmad. Bat mapi ki bapasang ni, ne ikmi ki kepala bedon ni, kim de ko ni chutai pat tam kam sorka. Naram lai pi. Jadi nong de ta kena jadi susah. Pi hari ki ski kalom puno. Kawe ko pos kala kam sorka. Kinong ye tap shop hajar ko. Kami ka musuh. Kajing muncul nama perbuatan ni kalomba. Nakani kajing nang ni start papi yo. Yang kajat jong lagi. Kapertong pulit ha Southwest Garo Hills District kila penlong yang kajing yang langkan mau buram ya barok ki pulit jong ka jilla bajong kari India barok ka we ki bala phai la kajing em ban wanra eka sukasan haki kam shakri pat ba jong ki ya kani kajing le buram tempang la penlong ha phelau ka police station ha ampati ha ka arphawai tarik Risau. Deputy Commissioner Southwest Garo Hills Ba Ji Karmau Plang, Superintendent of Police Ba Steve Renja, rengkat bat baro ki perton pulit hakani ka jaka, kila danlang ban kenmau ya laki para pulit ki bala klat no hakapor bakidang pendep ya laki kamram syakri pat ba jomki. Baro kitu ki badon hakani ka jingalang, kila ngu ya laka kli, kum kadak ka jing ngu iki mati jongki pulit ki bala pha ya laka jing im ban bit ban biang ki para nong song snong hakari baro kawe. Man kasnem haka arphawai tarik Risau labu kerpang ban penlong ya kajingkan mau tempang ban jingle buram yaki pulit bala klat no haka por bakidang don halaka kam kajam. Haka arphawai tarik Risau khat khandai spa sanpo khandai shipongut ki pulit yada kaput India China kila phai la kajing im na kabenta kari pat ki pat nong song snong kari India.
Nadu kata ga jingja lamang kerpang ya ka arpawai tarik urisau banlong kasngi kan mau tempang ya ki pulet ki balapha ya ka jingim na ka banta kari India baro kawai. Nalor ki perton ki pulet jela ki perton pulet jongka ri India ki balap kentup ya ki BSF, CRPF, ki RPF bat ki wei ki kan mau buram ya ka ni kasngi kum kasngi martyr jongki lani ka police martyr day. Kidekot ka seng hito seng kemi haka arpawai tarik urisau kila hiar sya sopian dongston banlet bu sentiu kan mau buram ha umot sim Wycliffe haka lengko ngiyap ka balai pausa. Kidekot jangka hito kila keren raikut da ka baong ngishim ka jingkut jingmut ban buat ya ka nuksa bala pen I da upaim kumnu uya kun bat sya shitom na ka benta la ka it ka hima. Usim Wycliffe ubayo I jingai ubashlur bat ubanut banyale persya ya ka sorkar India kabala pha soi jubor ya ki sim da ka ba pen up da ki ketang suloi ban soi ya ka IOA. Ngin am klet ya ka jinglan ladi jong pi paim bat yai pertu ya ki mati jing syakri ba phila ai. Upaim Wycliffe ula posne ya ka ri khasi balai lut ngin pen urlong ya ka. Ngin ong ban kedau kti henrei ban kedau lenti da ka ba da ki nong muna ba bhai ki khun samla ka bri nyautrap ki la pen kut. Ini kasi lah penap tang suloi, dan tang suloi lah penap, tang bangin ya kongu bangin ya san berkat IOA. Ini kalian kah itu sengpi, di mana kasih kelawan berkoi akan dikasih nom stun, wan ban, bu ya usentiu, nak amta kah lengkuk sengiyap ke balai pusau, jangku paim Wycliffe sih. Di ni nak kalian kah itu. Katong hi kalong ba nginbot kanuksa na kumba mo la yakun na kumta kari ba kajay benreo ko jongi bat sibon ba mo la no senyang na kumta kari ba kajay benreo jongi tingi don katong baginbot kanuksa na bat nakadinjat ko jongko. Kumshi benta ban kan mau buram ya ka lengkhu ngiyap balai phosau snem jong sim khna ka hima nongston upaim Wycliffe sim ka khasi students union haka arpoi tarik mentau banai risau hajar arpuar kala penlong da ka jingya thir lani ya terko halor ka phang standstill agreement instrument of accession annexed agreement and sixth schedule ka bala penlong haka multi convention hall ne Shillong. Hakani ka jingya thir lawan ya shembenta do babu spiton karakor uba pensngan NCM, ba Paul Lingdo, ba John F. Karshiyeng, ba Sadon Bla, haka balai sakhilang, da kidekot ka Kasi Students Union, kidekot kinong sensar nong, ki kena school, bat kiwe de. Hadirin kani ka jingya taya thir, la pelat pat baru ka mortuary van, bat ka ambulance jong ka KSU, da uba Paul Lingdo, bat uba Samuel B. Jirwa, ya ka music video jong ka seng KSU, da ka kong mapidalin karlunai. Jika ni tambah alu kat dulu senem ni lapan sarmai pasti. Lada ni imsheti, lada ni long Muslim, lada ni klepno eka kasih jungi ini lapan sarmai pasti. Kami di Santo which is fast and ndai enda punta mereka ba ban sarmai ni. Nakadau dekat di jadi revolution ni kasih dahila ndon jakasu sti depende berkala Hene kasngi ki bor pulit ka West Jante Hills kila kan mau buram ya kitu ki pulit ki bala khlat haka por bagi pendap ya ka kamram hakari ya ka bala tip kum ka police commemoration day bat ya kane ka jing kan mau buram kila le ha police reserve administration building West Jante Hills DEF Jowai. Menta usnem ladon hadu kumba arspa handri pusangut ki pulit hapo kari ki bala du no elaka jingim hakapor ba pendap ya ka kamram. Lashim benta hakani ka police commemoration day da superintendent of police Ubikram Marak additional SP Ubi Chetri ka DSP headquarter ka CW Lingdo CO ka 3rd MLP battalion Chempang Serti superintendent ka district prisons and correctional services West Jante Hills U Kandia DSP ka DPCS Bat Scam Nongbri bat ki wei ki sahab pulit na kitnat pulit bapher. Hakani ka sngi la penlong ru ya ka jingbu sentiu kumjo ka jing set suloi kum kadak ban buram ya ki pulit ki balakla. From SS
ready? Pada kitu ki khubor ni lapoi siya bakon, tar hadu bangin dia syambiang. Pada kalian ka jongi kerpa de pi bapin kersha nangi, da ka bapi subscribe, like, but share syaki parlok jompi. Kublai shibun.